Abusia for any adofunum akwaba sonko enkoma obibia se ebrene abrebia munya ebreje edwa etie eye ensem a eyede ebesommo ewo too much GHS muni aba ekesikapa enenso magimedwana ensem a etwaguo edi atrentwie ewo memu ho ensem ena chese yedi ebegu apono so na obia enso atibie na adwintwe bi obia wono ono nsuso etimi ede aba ene dey emaya mienu bi nsuso ede ajemu ewo social media wo mo de chese ye pata wo mu a empata wa wuni memantokwa ene ensem a etwemu na ntinkodwo ho wo mo di ni nyina ebebro wo mo eho emo aye boa ebinom ene eye like yama meda wo mo ase no nkoni benyina no emantokwa de se de on jealousy wo bibia wo mo ade no boy krampo na na wa hia wo no waka bibia manetia no kra wo beka ede aka ho na ene dey actress bi ene ye self claim ye slay queen bi so ababontin na wo mo nsem wo mo de atu edwane de ebusuafo esewani ensese ye ka ede echo na mo mayimbo nra eye ensem no emu yemi aba eye Monaguchi said de mo amuni na baya na okotena eye Neat FM onu Ola Michael obobo eye slay queens or try the types of slay queens ebobo ankofo wo hu wo mo so wo mo de wo mo ye slay queen top ene wo mo ye godmothers ne grandmothers ne ayi nyina no wo de wo mo nyina edin ebebeba abontin sa baya no ho asem ena meka na ene de yi actress yenuaba Yvonne Nelson ababonten akwakosi wa baya no for defamation ni nyina ene say abaya no bebetina social media so anase oba Neat FM no wa bebbo nkrofo binum de ma chese na na ba na mo akwampo no wono kra wo fa ade no atwetan wo twe ne time enye empanyufo kokopa na chew anase wo mo kokan ya anka wono susu no nka wo kosim Monaguchi any Neat FM wo court na yenua Yvonne Nelson de wan take ade ne lightly to say kwapimpulo ni moyisha wo mo de wo mo ko abaya no page su ko di yam no ye ya no keka wo madwenche no no de wan fa ne sa kwan no so wo de no efa emra akwan so awakwa kosi no say o say o mudim wo say wo mo reputation wo kan de enimu ede atu wo mo eso kan de chese Ghana for o say Ghana for adwen ede fa wo mo because wo mo de wo hu no say wo mo adwumaden sinitwa wo mo etwa no anuamu ena omunyo musika ede yo wo mu bibia na de Monaguchi eka no enye ne kwan so a eno no enti no wo kwakosi no na eno ena okosi no na hospital senka baya na mbabonten na womra ememe apologize say enche Ghana fo enyina na womo emfa ne mfonso awaya na se de waye no ko womo emfa enche no na eno ena Yvonne Nelson kwa kansa we na say wo oto edemane no Monaguchi ababontin na nsem wo de atu edwa eno se shut up Yvonne, I won't apologize. Let's meet in court. Just a west you know dear any young quay. Yes, I would the mra and eddy kind into any brana and a mensusono me de ever toss na bayano echremun award the to a ja SM. Yvonne Nelson upon one more Muslim in a one more mabubo mudi, what chesen and abana moi ye say, where ye say, 1 year ye say, yes, and Brancobia ye say, Moisha ye say, or just watch it will be any nay, you know. Yvonne Nelson, though, the most arrogant of all the slay queens. Slay queens nina one no be a chess or not dear, ebana humaso, ebana hand time. Ajai wa ya dia wo no de ono no de sa ahenche no ebema no na wo no krapo na chese wo boa ye ema Yvonne Nelson ono Monaguchi no nsem wo kan sem wo no na oboa ye ema Yvonne Nelson no kwa wo ba be Yvonne Nelson ewo omayi emu na wo no ene promoting no ewo ne nneoma wo ye nyina na ne arrogance no ena ama enedei wo no susu no wo ba bonten wo keka slay queens no wo mo enim na nsem a wo de atu edwa no eni emuma yenkenkan emfa entremo o say fuck off Yvonne, shut the fuck up. I won't fucking apologize to you. So hurry up and let's fucking meet in court. So I give you your history from Martin Dipores to Central University to Nigeria, men all the way to Waldorf, Astra in the New York. Sometimes some of you all celebrities think we scared
we are scared of you. Fuck no, we respect and love you as celebrities, but the fucking truth is you don't feed any of us, and we don't need your fame to trend. Just who do you think you are? Was I not standing there with Samantha at Dansoman bus stop when you were going for Princess Tyra audition and you asked for our opinion? Didn't Samantha encourage you to go for it because you were good in acting? Apologize to you made me laugh in capital letters. Go and do the math and come back again. Did I say anything wrong about you? Go back and watch the interview and get the fuck out my face. Wei ene eye yenuaba eye Monaguchi nensamo wode etu edwatmu se wadwaye papa efa eye ensamo a yenuaba eye Yvonne Nelson wode etu edwa ede amano se wombra bonten na womameme pacho esanse de woye no enye ne kwanso no na wasiu no ena wo kiremu se nanka wo krampo wo enye me ena me mo na me ne madam for me yonku ye gina danso man be pastor baby wo ba for Princess Tyra movie I ma Ghana for nyina hu se wo Yvonne Nelson ye Yvonne Nelson enye yen encourage you wo se ko for audition no na asanse wo acting ye good intino wo betimi anya ye encourage you why ye hye wo den e ma wo ko ya wo kokonya ye mfidi wo obi aso ye ngina wo obi aso emfa nko ye nimo enya de se ye gina wo obi aso e de akoba bia because enya de se ye gbamo nchen e bebeji eye sika ekokoto aduane edi nti so wo ni se wo siu me e de makokoti there then let's fuck go to court and settle this na home and wo be bie and some eso e de achira no na and some way what dey e ba ye na Ghana for si na se de ade na kwakodu na wo Yvonne Nelson krampa ba ye yi ka se wa mudi Jackie apia ye boni din ye Jocelyn Juma ye boni din wo ma ye bubo wo mudi kwa na ebia ka wo mo no atum wo mo mameme kasaye ade nti na wo nko a wo awudi amba mu bie wode wo ho akwa jim opeso ya wo ye ho ajimu je na do wo kwajimu ana sese obeba ema ye bo wa power eso ebinu ma ntia sese Yvonne Nelson wode ne ho agige eye moyisha ne expose ana se eye slay queens a o expose wo mo e wo mamu no wode etu eja no wo mu hu ne se eye Yvonne je wode ne ho ajimu no enye ne kwanso anu because ensem no emfa ne ho ba bia ho framampo no ebie ne ho no ma ebo no ntine nkeni kwanse wo ba ebebe kasa ebinu mo nso ehu ne se eye no kwanso anu because wo gu eye enkrofo bi ehu efin wo kan de enimu wo kan de chesem enkoso ena de akire Ghana for esase Ghana for so no ya dwumu ha entinu ya beje de entinu wo hu ne sem Yvonne kan wo ba beka bi na no emom ebetimi aboa ama Ghana for aduadu nsenu mu ehunu kura ewom ansana se wo mo ebeje atomo a wo mo age atomo na mama yenkenkan adwentwe no bi a eba efa ensem no ehu yenya seram ade awode eba ose tell us your history too, like the way you are narrating someone's own. We all share different opinions, so maybe it didn't go down well with her, even though you saw nothing wrong with it. It is normal. Or no so edia what they eba and on was saying say ya wo mona wo kan krofo ede no so fa wo so wo de ebra abonten fa wo de ebra na obia ensusu entibie say de obia e wona dwenche mi say de obia etimiti ensem efa no e bia say de wo te ensem efa no all those na ne din enka ho so ankoye amfa ama no enu nti no hu ne say e wo so oba abonten ebebe pacho entiwe anka eya atindidie anase kase twitwe bia enimu say eya oba abonten with fucking I just say wo onsem a wo de ba abonten a wo nyina say dia ena wudi eye abaya no atem no o se ehu ehia Jemfi edia wode eba ye o se you people there, I know that very soon you will come out and fight. This is not a disgrace, so she is telling the truth. And you people calling yourselves celebrities, you don't do good. You don't do anything well. So why is it that you are offended if she is telling the truth? Or no so dear and Nicholas Edia wode eba ye or same. Yvonne Nelson, as a celebrity, your name wasn't mentioned, so you shouldn't have also
you shouldn't have also involved yourself into it to tell the girl to get ready to go to court. This is not fair or not so idea and no same if on us within amber movie and to say over bonte be catch a buy an san ube shian or court say for defamation no one called but so deep bemum and a work as some the anka obia any wo entwa and tranas obia no wo endia pre now so would amber movie a walk on wine and a walk on at the amana denti and a walk on amasa and nipan into who say entwa ye so what day no who edging yen have been so edo de eboss for what reason should she apologize? You people are doing movies for us to know that you get good money from it, but all that you are doing is pimping yourself to rich men. Or no so idea what they ever you know say I have fun and I'm gonna go to one brother me patron. Moya mo ho se an mu twa sini twa ena mu twa enti no eno ena mu didi musica na so no mo de eno ena akata monim ena mo sori ana mo ni eye sugar daddies ena na wo ka no kore we ya e de enti na wo memepa acho e wo ho se de Ghana ye se no kore kan ya na mo mpe no kore no eno a ena mo koso a ye enti abaya ne de chopper bia eni ho a wo se wo ba ebebe pa se de Yvonne Nelson hwehwe no ni kwan se abaya no eba ba bia ebebe pa ye acho ye so edia wode eba ye or say oh la la, I said it all. I knew very soon there is someone who will come and also join this thing or no so adventure our day eba you know say what can ye say eye den ya nkrofo bi so do wo ho ba jim wo mo epe hype womu de womu begim to hu ni say Yvonne Nelson wa she that age na mo na Gucci ni nsem yi eso said e be o de ebe trend because na say no ni din akwa da ye sha say politics nsem bi na beba na no de hu ewrem obi na be ka asem na no de hu akwa jim we na be ka bibia na de hu akwa jim ento hu ni say o fokwa we said e be ya ono so no ni din ebe koso ono so betimi de hype ne ho na so we de we twa wrong meet abusian for aha ene de dwumadie no ebesie said there mede ensem no atu dwamsen ena wodwen efa ehu why ene di for ena hwan susu ena edi ebem ewo ensem wei emu na said there ensem no ko na hu behia say Yvonne Nelson wode na no ebetum se ni din ambemu ebie ana say kan wo kan wodi kan because nipa ba ko esore na wo ko a enumum ena be ma justice aba omayi emu said the wadwen echewu esi efebian fabra e tuma gh comment section na emrepe no ye be kenkan ede amam follow yen wo ya IG page so atuma gh_ medin ene ekwia sikapa makramo. The major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much gh on say me kan ye nyene bone pa na kase epe wo wi ase ya asondin ti na adam wo hu nyame yenu nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwe e wo other place ni ade cat won na bomoden na be hwe too much gh be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ura